Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Satang kandidat sengi nang ni Syakman, bakarilom kasih jantia kan sayo ya ke election MDC. Nakabenta banjet ma ya Kinomi Kman, Syaka Khasi Hills Autonomous District Council, bat Syaka Jantia Hills Autonomous District Council. Haka khadwai tarik mentab nai rempang arajar kendai. Ka United Democratic Party kalayo ban pelajpat ba ya kimat rekam jonggani keseng lada ka party kanyo ya jingjob hakani ke election MDC mentaus nem kimat bakam kongsan jong ka UDP lada kayo ban thau ya ka executive committee haki artli ki autonomous district council kalong banyele ban thongno kloy de kisem ki serdar ki doloi bat ki khlin sansar bapura ban chuthongsa de ki acting hapo ki hima kisnong ki thau bat kumta terter nang ta kawai pat kamat kalong ban penne pansa iki khlau ki batam ban pen klan ya kayo kahat ke khayi pateng hapadang ki parakasi ban nang pen bo ni ki yeng shari shnong ni ki village code hakeleng ki shnong ki thau ban pendeng bat plot ksan ya ki pai ba ki bajingai ni ki yeng shari nang ta sakawai pat kamat kalong ban perlong kam ha ka dei bat ka an kan tiap seng jong ki MDC bat ki we ya kini ki matrekam la plat pai ba ha kan ni kasngi da senior working president jong ka UDP uba bindo lanong ha ke jelang ke balalong ha ke yengsa jong presiden jong kani keseng Dr. Don Kuparoy ringkat ke jinan lang menteri sarkar jong kani ke jela uba kermen sela general secretary uba alan treat khar bat kiwe ki pai ba kita ban dawa naki parti naki seng dapat pulih ke manifesto kita le ayu hada haba kira don ka bo ko ai pai ba kile ta namar lumda kumta ka jimut jong kan ka mang kam teori kan position la ki pai ba kim kali pan jing khen na ki parti kira le ayu khamtam haba ki don ka bor khamtam ki don bor lani la don ka opposition kila raise ne em ikimat ki badon ka ni ka manifesto mang kam teori te iso ngi isngo bala da ka UDP ka wan ka bor kan da don ka tinga shong ka ba kerpang ha jente hilsu hasilsu wala da kamwan ka bor la ngi don ka opposition ni don ni bangin race yakini kimat ki badon ka bor ni ka mangkan teori kata ka wi badon ka nomor kini ki mangkan teori juga UDP da ka shong fi ba ngatrai kalau very inclusive ni lawan ra iki bentah baru ki beron kam juga diskussion baru bentah beron kam ki bakongsan juga diskussion te rai hang ni ka diskussion mo hapo kan ni ka bendrap ka handrio kadon ka bentah ka don kam nak mentah kita siongsil. Maka kata kedai, yaki hima doloi, ilaka, yaki hima sim, yaki hima sodarship. Wahadar kita tentang kawin, maka kata wahadar ship kedai shela. We have got just one, yak baki shela ikut wahadar. Te kini bro kita nak status kewalong hima. Doloi rugajo, hima kasih rugajo. Ni kuat ba, menunggu ay kalong ba. Like no satang lada don case, lada don kenu ko don hapokaan, hapoka syari. Kata kaya de koy. Handai ki bomdan ka syari ni lada ngiwan ka naga executive committee ng UDP. Nginum le politics hak batungi ki sim, hak batungi ki doloy, hak batungi ki yaki clear option share, ni on clear option share ki ba. There should be no politics. I'm sorry. Hakapor mengidam don mengi mencuaru. Hakapor mengidam don mengi mencuaru. Pila ban kili ni kisiem. Ngim jule politics. Ban penpat chnong. Lane ban tung di brio ki menyadai ban ke estri komiti. Kumbolong hakini sindiat por balalengno. Pekta montar ka juhi. Si por lawan acting na mulai. Si por lawan acting na batkor. Bat entar ter. Te kamdeng ngam. Tingin hapan pe balai batung acting nga OMP kadon tang kawai kada main reason
laradon ke cingele ke baka kies 4 pendep apa yang syari tang kata lain nanta idawrit ilong bam pendep pen kre ya electoral roll. No, that is not the reason. Ayu nunu kre orang tentu un pendep ya po ar bat lai kanai un pendep ya electoral roll. Electoral means electoral college ki budget iki ni kre non sensia. Dia tak tahu, nak semua bah, lain nak setangi kita ki hima, ki bodon ke cingele, bodon kes apa kasari, kata kaya dikawai. Otherwise, kamu day bendon acting. Kat balai, ngidi bentung baik, full-fledged kriya non sensia lagi hima. But there should be no politics around. Kawai, hitip bah, baka district council kadon ni hang ni. Kat artili ki kelam idon. Ke KHDC kadon own forest kan artili idon so si benong ba hakim por balik no ke lailat bat ke aradunga forest kamtam aradunga forest bat ke lailat forest ndon dim show KS muti ki balik no nam tip ke bakumno ndeng tip hakapor bading selaru no situ ipi hakipor ba khamun chua Loong bahaya kalailat replace no the kiding jiri marsina no the kiding jiri ban thung no the kiding jiri rubber plantation but ban replace no the kitik ibadah nonto the rubber plantation hangno kata aja physically na bashala namar mai haka session ay tingpo 2004 nanti kita sedang membakar mau dikena kadang on record ba ngin bomno igini gidi halaila bangin thung dikira ba dakba la da omru bangi laya don katinya keren bat ke Indian robot kepada na asam robot pemdaftar what itu dia kata ini on record yang fisik konsep what happened la thung ne ami kita kira ba tingi pe ngim deki expert. We are not experts akan ngalan. Ngingin kontak ya ke state forest bahkan ini ya expertise advice akan beri begini. Kino kidi yang kibalong hai. Ngin le kontak. No ngingin dei bahkan start kestu committee kadon ki officer lajom habam dan ki officer lajom ni ban ke state government. Dan ki officer bajuan on deputation kontak. Tega state government kan le ban pe maka ju por ban ai ka advisory part na state government hakaba kiding ko kumno ka bangila betul ni semua ba hagane ka por ko mentah ke MGT ko lawan government India ka semua ba mo ba perthai bro ko international mo concern ba yang ni global warming ba mentar ba ka perthai kadai ba le ka bala on tan jengam te kidon rukaan ka ba dei ba ka mo pikiran mentah ka ni ka ban acquisition of land mentau surok mentau acquisition of land katuru kadon nak soka bosoka ndrei ni idon la ka jom ka bor ni idon la ka jom ka bor pin pex sidun idon la ka jom ka bor bat rengkat den ta kada mo ka sokar India bat ki state ki don kam ban ya tre rengkat da jing sung thu ni idon kam tre ki jing sung thu jing mod lam ka sokar jom sokar ni khalia halai jong ibor tengiru ngidon ni kebentar jong pokalan te tur gin se pet kumno gi khamtam si khndo ki me dei bat ke mo apa gini ki to district ke jungi khamtam si kino kondong te namta kini ki me dei bat ka an simjak khenjak mo lineage customary laws mo kini ki lineage customary laws ngin dawan mangi pi ngina pat Bonung kong ko bangingin le. Kano ka an ko pithaw yano. Kano ka an ko pithaw yano. La thaw ki press ngina be consult ki press. Ni thaw ki yagi is an sports ni don company consult ki bri ko no ila kai. Ni thaw ka an ko jai ben riu. Kumno pila ka thaw ka an ko jai ben riu la rai ka ta ka jai ben riu. Pim take into consideration ban consult. Kani ngalai itu ipi kelawan naduk ki 1972 hakapor badan ba Pakistan monia kelawan naduk ba Gilbert Sulai hakapor kum kisi am la tung ya ke komiti naduk kata kapor itu ipi
Tenta kadon advisory committee dan gitu kan ngak pun mi eki jing thoru pila ihi ilan kita gitu kan berhubung hadin dawan sebab ganal masa nang 19 for imat kandega 78 79 te lanang penbuat isu ikat tuan ini gitu kan waktu advisory committee te nada waktu por keladon hak kebandia dan banyak selok, banyak pulih, banyak wat banyak. Hakanu urkom nginwan ra, nangkan bahasa isu yakini customer ilo, mau ki angkiriti macam itu. Lalu tu por. Te nasemua ba kino ki an, kumkani ke lineage. Pe kami sibun ki jingya kenan. Nang ni penantai, kidon ki kenhun ki ba kersan, kidon ki kenhun ki ba kersan. Te belai ngimla banyak kenduk lang. Bat bang, yamir jimut lang. Kenapa nginwan ra ke an ke banyak hud lang baro. Te katar ko de ko bentar.